Navigatori su jedna od tri velike škole, kako su ih nazvali, koje su saučestvovale u pravljenju carstva i koje su vezane za samu planetu Dinu kroz to što Dina je jedino mesto na kome postoji taj magični začin koji se zove začin ili melanž, koji radi razne stvari. Od toga da proširuje svest do toga da omogućava tim navigatorima da rade nešto što se zove putovanje bez kretanja. Drugim rečima, oni su ljudi, mada nisu baš, pošto su mutirani ljudi, tako da kažemo, koji mogu da koriste začin, da prošire dovoljno svoju svest, da bi radili napamet matematičke operacije, neke vrlo napredne kvantne fizike, recimo, koja izaziva savijanje prostora i vremena, tako da brod zapravo stoji, a svemir oko njega putuje.